Ka Samla Aibankyrmen wanyang arp asnem kerta nakasnong Sidli nong Stone West Kasihil District kala sya ajiat banlet mi Khmat iaka Jylla Meghalaya sya Kalimpong National Arm Wrestling lengba ka Meghalaya Arm Wrestling Association MAWA. Kani Kalimpong ilek kai kan long hatriso jong ka Jylla Kerala haka arp pratrik ujiliu arajar arpusan bat ka bankut pat hadu ka artarik unaitung arajar arpusan. Kani ka Samla kan yakun haka youth categories basanpo kilogram. Nakaliang ka Sidli Sports Social and Cultural Youth Organization ringkat kasnong Sidli hadin ba layok pediang ya ka shiti lengba ka MAWA kum kadak jong ka jing ai mesim kala kitbok kitriang ya ka tei ka Samla. Sidli Sport Club hane ka janmet kemta ndai tangga Sidli Sport Club nalor kata ki dalian dong kada barsenong Sidli nata ki khot isi jong ka Sidli Sport Club adin mengilayo ya ka sti nagaliang jong ka Aibankyrmen wanyang ka agar padangi banginan ai ka jing kublai nagabantai jong ki nui ya ka bahkan lejmi Khmat nagamanta ka state level ya ka arm wrestling apo Kerala te naliang jong ka Sidli Sport Club te snong he ba ka we ni pen pau yang so men hadu kata ba kan ga sin ga ban kong bangin yo ya ka ban naliang jong pi ya ban lejmi Khmat saka na ta ka state te kublai sibun kublai kurfu na ka bakti te sania hublai no ai angu hublai un IP kemer ka bakoy bakia na kong wa penyo ay kaban oisuk kapo Kerala nakar ki parlok kibaya legal pi bar penyo ban lekai baha ban ra ga jing job na ka banta ka state Euro kan buram kan wan da ta ka sinong thau bat kam tam nak banta jing pi ten liang jong ikum ka sinong bar ka Sidli Sport Club ni ai kanega deti lain tak jing sub jing kemen besok non kan jing pang stong iblen kurku pi ngi kermen ba jing lek jing pi kamara jing kermen ba jing job na ta snang la thau hi ba luwe ti kublai sibun bisa jeng ai kublai ya ka ya sport Sidli